Gejeka bau Jesu ulaya kendu ia ki apostol kamdame hinyungut harud duriau Galilea hadin ke jimi pa jongu ikan mau ha ka gospel jongu yanis ka ba arpo uwe bagato ba hinyungut ki apostol hadin ke jimi pa jongu Jesu kilaleit ban thong doka ha duriau but baro shimit kila traishitam but kalam ngat eye nangda Jesu ula ong yaki berat ya kejar syak kamon jongka ling bat kila lap shispa sanpo lai tiliki doka bat hadin bau Jesu ula bam yaki ula khot yawo apostol Peter shashiliang badula kirli ya ka jingkerli ko Petrus ukun Jonah hatopi kam eat mo iyanga ban yakine kie baro pangitip Jesu la kirli lai sin lai wat yakane ka jingkerli ban pin biang ban pin kuit yewu na ka jimba khala ba ulale hakabalen ya Jesu pangitip Petrus ula ong hoit kinrat metip nga eat yame Barnang tau Jesu ong sa iyaki lambarot jonga. Kade hangne Jesu ulakili kata ke jingkili lai sin lai wat hau Petrus ban pendimai iyaka jingi jongu. Hangne kayeng mane kaba ong primacy of Peter. Bad hangne hapo kadon ka mau ha kaba kila shong ban bam Jesu la sang ya kadoka badula ai ji upu iyaki haba kiwan mi na kaduriaw ne kayang harut kaduriaw Galilea pat ngila banyo I pala to ya kene kadak Kohimen ko para ngatuay babaro mangi ngin pendemay ke jingi jongi Jesu kumu Petrus bakuit ko Jesu nga id yame kampalat yakie ke baro banganom len yame